Agacencwire konkareka tubanze tubayisiyaho ebyijambo kurune kushikibwaho Star Wine, the taste that lasts. Nekurwa basiga investment limited kandi neshango maduka gona omwihanga. Refined, fortified, blended pure vegetable cooking oil, second best to a mother's love. Pros for mattresses, be part of your journey so you wake up refreshed, ready for another blessed day of ibadah and kindness. Ramadan Karim from Rose Farm, a world of beauty. Agacencwire kireki okucwecereza ebintu rukweyongera ahabwe emihondano yitaka omuribanda bwene kabembiza bokutishiro mureke kutunagirra okubinga abashubuzi ahanguta ba Rubaare Trading Center bahirwe sande ibiri ho muri ntungamo ibyo gukoreka be ry'umutawone mpango zahereze myaka nka 10 ebyamagara nibyerarikiriza ahirwa rya government ahabwa barwire kurara hansi omuri lyantonde ne wodi yenyine ngabogirabye toyina ogenda kuteka kitanda kirara emito y'amakuru yabane kushikibwaho Star Wine, the taste that lasts. Nekurwa basiga investment limited kandi neshango maduka gona omwihanga. Refined, fortified, blended pure vegetable cooking oil, second best to a mother's love. Pros for mattresses, be part of your journey so you wake up refreshed, ready for another blessed day of ibadah and kindness. Ramadan Karim from Rose Farm, a world of beauty. Mbabazi Charity na Sunday Brand agana makuru Agacencwire mbujwire abashubuzo mu Rubaare Town Council Home District ya Ntungamo bahirwe sande ibiri ho kuba barujira ha nguto hati abashubuza bo bwa hati bashobanzirirwe nibashaba engu babonjere obwire akire omukihandike kihoziibwe town karaka wa Rubaare Town Council Emmanuel Byamukama abashubuzi bahirwe sande ibiri okuba baye binjira hanguto batakizire kushenyura amajigabo kifuba ekyandiko nicyoreka ngo kutandika n'ebiri 15 kwa 2026 abashubuzi bona bahanguto nibija kubingwaho kandi nabina amajiga hamutindo gashwekerezebwe kandi twena kutubahe chance bantu bwanyuma yo kutunga kora buruku abashubuzi hatu batandikire kurondi guro butembero bituricubuzere ayi kutubinga nho tubentuberaho niyo tubentubisiza amakagitu abana bitu school fees nuko kurga niho twihe cyo kurya hatembera nkejo sinsiyaro yo nonyigo muntu wa hansi ihanga ntwebuza ihanga ryitu abebembeza butwatiremo nicyo mutorongo kugira ngo umunyigo muntu wa hansi abantu bakabene betaga kugira ngo babibine akatare akubahungira munarisha kubazamo nabo abo kwibabire bine ntasiba kutahizamo kanso ejo tipuza kuvunana government niza kubanza ndebe tabona kanso yitu yo okuruga kare narisha bategeki bo bakatahintebe kanisa ki eyo kugira ngo akatara ka deire bakombeke for example nkoko munjenye narishi obundo butare nkobwa hand zatabona kanso zikuba zombekire kugira ngo abantu bazemo abashubuzi abantu bagira ngo cyandikwe cyabanize kushohoza ubwo muhandiki ba government ze byanga ben kumanya kikabanjira jiro kushenya za state hamwe na municipalities bite Town Council Rubaare twangire abo kubane police konka habeho kwetegura tureba ngo bakitekateka gukorwa mu kwakana ahabwe nkintu bakiteko mu kwakana katuyineho obundo bwire tubakihereze myeze mukago mu misho tubakihereze umwako mu misho rero kikahereza umuntu kwetegura je na wakesotinga yes kabashenye perashenye tunga menya katari kaburizoba Rubaare tutkine mbarara bina katarabereza kashikombe baje nkaba bashenye Rubaare batuzeka babanyangu batushenye bakatubinga babanyangu population mpango nabaraza kukabira no burusera bali yorata ago kumuntu yayina kaduka ke ya depending n'abana bena family neti gona ukemero kaje kwa kuletwa haliyo ukashenya katukeye na cha tractor chawe omuntu arazamuka arabagwira imitima arabagwira za stress abali aba pressure arabagwira za sukari omuntu arakabera mu nju
ekikwekweto ky'okubinga abashubuzi hati kirimu nikigenda omu maisho kwetoora cities na municipalities zoona omu ihanga. Gasha Elias Rutugusa. Webare Elias Rutugusa. Okwezi okuhwire tukakworeka abatura babiri abarwa obuzizo muri Banda barukucura ahabw'okucwecereza amashamba gabo g'omwani ekikorwa ekibayegamisa emihondano y'itaka omu maka gabo. Eki kigarukiremu omurundi gwa kabiri wanyuma y'abakozire ekyokubanza kuremwa kukwatwa kandi hati Patrick Mbabazi niwakwasirweho. Patrick Mbabazi omutura owari obuzizi omu district y'Ibanda Pasika temutamburireje bwanyuma y'okumwisyaho obwinazi barikushusha emisiri ye. Ndunde zirikurenga ina z'omwani nizo zitirwe zikacwecerezebwa ekikorwa ekyabaho omurundi gwa kabiri. Tuketara DC kwiza ayirebe kuyasoborera ensonga z'ekibanza ekikurete engayana. Ekibanza kya family. Mzee akasiga bakazi bana buli omwe n'ekibanza kye bakakimuhereza n'itaka lya family. So beneficiary wa mugenza ino kufunaho shares nkahi. Abamwe bino kartusi, abamwe bino hemyani, abamwe bino entoche, abandi bino hoshi. Patrick yahereze kwiguraho umushango ahari bamwe omu banyabuzare abari kutekatekaho kandi ekinagira ngu nibashikora ahabw'orukwe orw'okwenda kumubinga hitaka. Bakigutema bakatugambira izoba ryenyi that very day. Okubanza ne Kenneth tukamuhabwa wakabiri ne Kansime Mareni wakasatu Musinguzi Jeffrey abwore Stella Nsungwa na Choncho Dokasi na Kato Julius. Na tumihirwa Johnson wako yatanka chairman wa family atakubasa wa chairman. Hakatokubasa kwa chairman wa family ukasanga nokole ebintu nkebi. Eze sente zibyazo nk'omuntu walebe sente zibyazo ukasanga ngo noleta chairman uri nokole ebintu nkebi. Omwana gwe nagira ngo nhabiratira misho okwihentasya kandi bwanyuma y'ekikorwa eki nareba ngo tayine butandikiro. Temire bitikasanje. Rafure bya hansati. Bitikasanzwe bakora munango kitubungo baninchi ya musingi omutwaro rafure kanchi barra mutwaro kireye. Omutwaro gumugwe sente. Ne sente nyingi munonga. Lot of money. Kati wasanga omuntu waburi kiro nakore ekintu nkeeki muri muganda wozirwe nawe baryano bayinaina. Emihondano y'itaka eresereho ebi byona eri omu kika ky'omugenzi George William Kimunyu owasigira abaana kuruga omu bakazi bana kandi emihondano egi yamara akire karingwa. Ebire buhwire bakaruga kutema omwana nagwe gukuhikahika nka mukaaga hati batema ogundi. So nyo nabanisaba ngu gavumenti nabembeza bokutukiraho barake kutaho mu nsonga ezi. Abo kugira ngo abebembezi aha rurengo rwa district y'Ibanda baremerwe kutaho mu nshonga zabo. Patrick hatanatachira abakuru kurugo mu gavumenti okumuyamba bina zabo. Abakora mu gavumenti harimo Sam Mayanja yafanira Karema harimo n'abakowa n'abandi bakora umunankawe batuyambe barebe ensonga nkezi zizikwizira mu abantu bakanga kutusohora bakura bagira mu batiro mu office tubakwenda kumanyito abantu baburikiro. Gasha kwa Timothy Mushabe. Webare Timothy Mushabe. Abarwire hahirwa rya Kasambya ho muri Lyantonde bashobanzirirwe habo butagira bitanda ibirukumara abantu batacira government okubahwera. Okurugira abantu abari kukira kusherero bujanja bahari Kasambya Health Center 4 nibetombe itangu haruhe na kuyo kubyamahansi neibura ry'ebindi bikozesebwa Mbabazi n'abashaho barukumara. Twahika no muri za maternity ward kandi nabo bashobangirirwe ahabwo bufunda. Ne ward yenyine ngabogirabye toyina wogenda kuteeka kitanda kirala. Naye nga ward bweri era olabanga ki ebitanda ebirimu bigimala bulungi nnyo. Kino ekyokubeera abalwadde abangi tekijja bulijjo. Ebitanda by'awamala kuzaala ne bice obundi wiza endekwasi obutanda byahaliho abangi kalo yayaana
Enshongezi zajemesereza ofisi ya RDC okwija kwerebera nagabo. Mbaza ni mutungiro mbwire. Abashaho babayinesha hayona. Woko ndo mshaho mutunga. Umbazo bwashabo bavuga. Ebitanda nibyo bike. Tibukumara umwirwaro. Ebyanyu bye bakazikuzara. konke bitanda obuyambi abacara nibenda obujanja byo kunywa bakume baturagize mwana kukaranti y'abacara bafune yakahunga. Mukuru w'ebyamagara bwa district ege Dr. Moses Nkanika nagira ngo habwo buhereza burungi nikijemesereza abarwiro kweshukayo bingi rero habaho mwijuzo. Noma y'abantu ohereza bwa buri burungi abantu nibengera kwejumbira kai umurwari so noshanga ibitanda byakendera ko muri yatonde hospital tugeze turareba ubwire ibitanda bikuba biki abantu byamahanze kubati cya burijo konka abo bohereza burungi abantu bageze bengera kuzumurwari so ni kaburijo tuguma tugabana Ministry of Health twara ngo gumizemo egezeho tuyambe no bohereza Rwanda bitanda Beitu abebembezi nibaraganisa kugonjora enshongezo mbwire bwa hiyi Ndisande William Sande William Obira chairman wa district ya Chikube Peter Banura na arari na isha kuzikorwa kana hometown council ya Buhimba bwanyuma yo kwitwa motoka horwa mkago mchiro shahibiri zechiro obwa hatu polisi heriyone higumvuji wa taxi heya mtomeire Okurijirira ntebe nkanise ziriho nyinshi akaroro wa kabiri hariho kushabira mu biro gomjenzi abira chairman wa district ya Chikube Peter Banura aha kereziya ya Christ the King omuri Kampala na bwanyuma omubiro gwe ngwije kutwarwa mu makageishe omuri Rumima omtown council ya Buhimba district ya Chikube council ya district ya Chikube neije kushitamura wa kashatu okwinamira omujenzi na bwanyuma aziko mu makageishe omuri Rumima omtown council ya Buhimba district ya Chikube. Beatrice Basemera omutura w'ekyaro kya Butyamba nagira ngu chairman akarugo mu motoka taxi ya mwishikire nuko kumutomera. Beatrice nagira ngu nawe kace afero mu rubutandeji kandi yatoreka n'obuto byatunjiri. Chairman akabarire abantu bagenda gukora mwaye mukarunga kiregesa hankayibiri nekweka bayije yabareta ya parkinga yataka kuhamwa abantu motoka bakasibe kuhamwe hamwefuka basitaika hasi bayemeraho nabaza nabo kwaba amarire kwa balance kaba kabiri kasigayireyo ngo hayizirege motoka niruka nija ne rwana kusara ni kugirema ne marira bahweriremu bakuruire isere chaimani yahitana umuntu wo mwisiki wo mukampo hano ababiri bari mu mbera zibi muno sazi muhanko bariza bari boma cyonka ni bahojaho ije John Bosco tumwesije ondijo wabira roho butandweje rukubaho yashobora ngo chairman akabayi n'abantu abiyabira resere aha kampu y'abantu ababinjirwe ofisi y'enganzi yihanga abayire nabayi hamwe naenda kusesera ku sendikali taxi ya rugakuru ya drone yaje amukomera abayire harwigiro wa taxi we nakaro motoka yayi ne muhimba ne murabya akasimenta kode ne mukora mu direct kuri iPhone ya muchoko gurukunu then tumuhira we na hoira mana rinko wa free so wiro abamu babayire bari kuri muno aho muza agenzerera batayina amani kurongi ya turete yakuna mpa ya tuemereza uri hamwe emfuka zaidi wa step habwaji hati haija ogu manager wetu pitarari kumhereza sente hati matoka nhergiri irguru nija netwara pitarari ne mtumera netera no musiko wo mkampo nawo nafueraho netera na mtabano wanga humuza nawo na abakubi ne bamtwara ho imaboma
Peter Banura akatomerwa motoka ya taxi namba UBQ 853E obuyabire ari mu motoka ya Toyota Hilux namba UG 34 harugudo rwa Hoima Fotopoto aferire aha myaka 5 na gumo y'obukuru kandi afira atakamazire ncuremwe ahabwa chairman wa district ya Kikubi Gashakwa Ambrose Nwagaba Katoto. Babere Ambrose Nwagaba Katoto reka tumiruho tugaruka naganda agarukurataho nagakushyibwaho Movit All Day Toothpaste meant to give you powerful night gum defense and teeth whitening. The charcoal flavor gives you deep cleansing and power stain removal. Agarukurataho okwetebekanizo kuza cyankwanzi abanyishenjero b'ekibina cha NRM bari mu kucebeza COVID-19 no mu rukororo Kampala. Hariye byo bikutekateka ngo biza kugambwaho ni manifesto ya NRM. Agarukurataho gabanaga kushyibwaho Movit All Day Toothpaste meant to give you powerful night gum defense and teeth whitening. The charcoal flavor gives you deep cleansing and power stain removal. Junk foods nebyo byo kurya ebipakingire byo mechebe bibiromo kusika nkebyo mweno ntubidiscouraginga abana bato nebashisho bonko nutwenda bazire tumanye ngo abana kuryaje tukumanya so kurya bisikire tukumanya za chapati nimba ninde nkabadehe umwana uri no mukomera chapati ya burizoba obwe nobutwa buriyombo muzomu bonko hati njibanye manisa ngo bonko bwe urukwisha koraje nukwija umclass ora arebe na shemba umanye ngo ibyo bimwe nibyo contributinga nico abari kutureba nico mukurebera ngo umwe amakago tuetankaga abantu abenyuma ningaboro umwe ntarga y'abana bakoraje munonga kukiza bamwe atwita bagiga ahagwenje nkirugo mirire. Are you in panic? Or you're afraid to make a move? Don't worry. With Kazire Red Tonic, you will put her in red moments. And with Kazire Power Tonic, you have your game powered. Enjoy Kazire Red Tonic and Kazire Power Tonic, the natural organic products. Kazire Power Tonic, made from nettle tea, ginger, grapes, and honey. Kazire Red Tonic, made from watermelon, pumpkin, grapes, and honey. Power your game and ignite her happiness. At Fins Medical University, we offer online postgraduate diploma in medical education, Bachelor of Medicine and Bachelor of Surgery, MBCHB, Bachelor of Pharmacy, Bachelor of Medical Laboratory Technology, among others, Diploma in Clinical Medicine and Community Health, Diploma in Medical Laboratory Technology, among others, and certificate programs. Fins Medical University, a chartered medical university in East Africa and is located in Fort Portal. Apply now for the March or July-August intakes. Visit our offices or apply online on our website or contact us for details. Fins Medical University, saving lives, our passion. Manager, ogito wagito. Kwa kama tumuchidara, kabataka jiremu. MC takiziri. DJ atumwe na wiring ebyoma tugumiseze shanki ibiri bantu mwareka turwo muzano tugume twatesha twagamba shamushanju zibe shamushanju tikizana ngo okushara keke ni shamushanju nizeze nyine byo ni shara keke tukazakunyumba na wampenzi yona nesente konga tanywire mbogo nikushekerera nikuteganisa wenda ningende mbogo yoka oyine mbogo kanaba mulungi ayibambe nekorera ayimukama wanje okagaruka meshahara zanje Urenje rizoba inko ekitongole kirukore byome bihangaza ebyomurembe mbaba mu rurembo rwambarara nebyoma nka demolition breakers ezikushenya concrete nebishenje enkito za safety rain boots face masks n'emyenda yo kujwara ha sites reba cutting discs za metal diamond na wood otebirwe sanders emisumeno routers grinders hari inko ebyoma byo kushusha mbuga ebyamanda n'ebyamajuta ebyo kushara bimuri ebijuma
hamwe na za fence nebyo kutimba ibintu by'ibikondo uwo washing bay reba ka pressure washer akamashanyarazi akamanda hamwe nayo kodesa amajuta generators ziriho buruho n'ibindi binji byoma aha sentenche ahaduka yitumbarara high street ahashungire na highway restaurant isimu nutumushanje munana note anana mushanju aruna mukaga nshanju na mushanju ebyo kwomeka byongera koroba kankwanjurire ankole crazy limited abara kubumbira byo kombekesa nkamategura amatafari n'ibindi binji kandi ryo mutindo gwahigu nkamangalore tiles Portuguese tiles na flat top agemigongo rero bakwinira amatafari ga buri muringo nka fire bricks max pans interlocking bricks otebwe partitioning blocks obumori buro bwabuzire bwena babwine nka Z-Vent Torino Venezia na Sisa bakwine na Pompeii Malta double Pompeii mwena bombeche na ba engineers na contractors mwena ankole crazy baborobezaho byona barabibumbira muri mbarara omwibumbe rishugeine barakoza technology rispiria echo nabyombeche changale nkabendera ya Uganda bashangali mayiro 8 mbarara kabale road esimu noti mushanje 2 ananina 15 chenda na mukaga ankole crazy limited tugende twombeke ikintu cyo kunywa aza mwana bategerize ubundi konka mwami mazumo rya hano bari bategerizo mu mbagano mangwe shazakiri wansuko mu motoka iriyo nenyusi yo ngwija kunywa mucyara unam utatinda ndenda ngubije bakuroze hakunandanywa uriye cyatuma naguma hano joka mufondorira kahurire Kamwana tera chairman wembaga akongeze bina ko kishahe mu ito twe tuyo ntuno diplomat akatuka kabisira hanga waje tukanyiha ambi mucyara n'abagine diplomat ebindi byayenda bireje bigende n'abagine n'intere ekorwa ba diplomat habo America limited ekozi ko mu mugusha entangawuzi inanasi ukochi ihamigwa ba UNPS. Hey is recruitment experts jobs abroad kandi nitumanyisa abantu mwena muri tukinda abantu binji abashije n'abakazi abojo nabishiki imyaka 21 okwisari 85 okwera cyenyonyi Dubai emirimo nka customer service airport security aviation stewards check-in agents landing ground guides na aircraft cleaners. Hey is recruitment niyo company esinjira zindi zono mu Africa okwereza emirimo iyo bujunanizibwa umwaka guterize okwehandikisa no kwa free registration amataji gitu gona esimu not mushanju ina not emwe ibiri ishatu ina itano mukaga ninga not mushanju ina itano orero tomurungi nobwiruka echiro kisisira chirije rose from nempaka sheshekaronje Para see a rose spring, a rose farm. Ejini biti dokuro busas mukashesh nikuko massage ngo muchirochuna. Wera renko mwerere no mfarati gw'omutendo kandi nuguhanga omugongo ombero gurukushasha okubiyamaje kigambe bakwecho rukwenda. Rose farm ensiye biroto birungi. Koruka yomkahumro Reverend Mbabazi ya habura bichirza okure kuri bare ryecebe ebyabgamba obuyabaye bembire okubura hakansa ya Kashasyo achidikonare omugombere ya Rujeyo district ya Kanungu. habaho kushaba akanisa yakashayo mugombora ya Rujeyo aho mugurusi Charles bakehwa hwenchi yaba nasimire kanisa ahabwe cyuntu cyamagara mzeyi bakehwa hwenchi yasima ruhango kumurinda akasemya kanshanjo kandi n'abakristo basimwa habo kombeke kanisa eri hamsinje gugumere ndasima ruhanga owamshogwi nyowe umuko 12 nkateka okusima wenu chanzamu bona agiye kushanga nashanga abana bacizamu nakidikoni yacizamu bona bagumuzamu tara nikwena abajyantu nyowe nja kutuma abana nabo kuba nakitaye mu nyinshi kumizamu wenu nawo kuna tubagambire bakigumizamu kulinda hisha ya kilita
Dr. Peace na family mwe bari munonga ahabwo musinge gwe kanisa edina bakuristayo mwe namukwatanyisize mwe bari munonga. Owabura ekigambo Reverend Emmanuel Mbabazi yahabura bikirizo kwikiriza Yesu akabahwera bakareka ibaya ry'ekibi kibahwere kugira obusinge omu rukundo n'amagara marungi. Mbabazi yagira ngo kusimana kikuru akuba ruhanga basise buri muntu okubaho no kumara byo mu bintu bugumire. Okusima kwaba kugenderire kurundana sente zo kumalira okumbeka kanisa. Gashoka hweza Wilfred. Bishop Sheldon Mwesigwa ihangwe ririzoba yashaba baziro kutekatecheraje abana babo kiba basenyensya okwebisaho. Bishop Sheldon okugambe ebi yabanaje kuzikiro cha Easter Monday kandi abana kinana na mshanju nebo batebwa hemkono. Okutekatecheraje omwana wawe iwo muzire okuja Bishop Sheldon Mwesigwa hati nugo kushime kubaguri omusinji mukuru wano yenda omwana ogwe arjemu je abwa hati na nyensi. We have to make a choice. What do you want your child to be? We would love our children to know God and to have godly values of truthfulness, of love for one another. Mutsasire ahabwecho ebya Minister Norbert Mao hayesimbira habwa speaker abwishenjero nibija kusharwaho chairman w'ekibina kandi abo habanyakibina ba kandi bo habanyakibina bagamba bimwe ahibara kwenda bitebwo mu mbarira eyo mwaka 2026 nkomiringo gumwe bago kushiriza manifesto ey'ekibina cha NRM. Obw'abanyakibina kya NRM barukwetebekanisiza kuza mu rukiko rwabo rw'ekibina orurumono ruza kuba mu district ya Kyankwanzi izobere basiba hakisha ikororo barukugezaho kubakebeza COVID-19 okutunga ebijwaro n'ebindi. SG Ronald Taudong nagira ngo bya Minister Norbert Mao okwegito mu rukiko rw'ekibina ikiza kuhamebwa Chairman General Yoweri Kaguta Museveni. Yes, there are special cases that only the chairman of the party can give us directive on how to proceed. And this includes members who belong to other political parties but willing to work with NRM. Those lists can only be cleared by the national chairman of the party. And so we are still waiting for his guidance on how we can proceed with them. But yes, we are open and willing to work with anybody as a party, but there are certain protocols we follow for certain categories. Bitwe Minister Pasisi Namuganza kandi omwaha barukwenda kwe simba habwa speaker nawe yagamba mwaha byarukwenda ngo bukorwe omukibina ngo muringo gumo gukitereza. Aho ninkiriziito okuba omuntu narugo mu position ija yahamba party yatandika no kugitekera amateka ngo asareho ohakuzanka hino hatakuzayo. Sunya agambire muzeyi yagira atapana abantu Yesu bari basise party am the chairman of the party yije mu cabinet yakigambaje yagira ngo nga Princess Namuganza ngo ari yabonde bakwenda kumuremesa kuza Kyankwanzi ubwo mwana nuwa NRM kandi ni babana bamu abe nkuzizomwa NRM Youth League abali wero mentality kikwasika kugira ngo umuntu n'umuntu omwe any other person can come yagira ngo atakaza Kyankwanzi ati namuyitira nkanyowe cyamani so cyo kwanza icyo cyanshimiza munonga.
bitu nabwanyuma twagambaho na bamwe aba MP b'ekibina kya NRM aba Minister Ramirama n'abandi aha rukiko rukuza kuba cyankwanzi kuba mwikiriza n'icyo gukora nuko murakore abantu bini kumanya ingenderwaho twaza kutwargayo twazo mu parliament twaza tutakora zo mu cabinet no twazo ta pate yitu ikigenderwa cyo neha tuzebimwe turukuza kugambaho no manifesto yitu tuja kugishikiriza tuta so mwe no kuza yoku n'ikintu kirungi munonga ninkuko kuza omukanusa ukagitwa n'umuntu umwikiriza n'ibyo gukora n'ibitarukorwa so mwe nati aba ba Mbabazi batugireho itwa bakuru twinikuza tukabahabura okutwara twirintu twaza kana boni kirungi cyamana buko bavugana bakamanya ukora ihangiri twine gukora ibitwikiriza ninyenda kubamanyisa ngo kuturaze cyankwanze expectations zanje ninga chinkwe teka ngo nikiza gukorwa nko muntu ahari byo bikuteka ngo nibiza kugambaho ni manifesto ya NRM kandi kuba implemented no kureba ngo yashira. I am very sure government etwire ninga NRM etwire ne emphasizing household income ninga shi entasa ya buri muntu twaza cyankwanzi ekitore ntuyihayo kime kwa kigeke kibina kandi utashanga ni ori we kibina ori member parliament wa NRM baremba jangwa angu nyowe ngwe bya NRM bukantama ngo Museveni akanshobera rero kajyangu nanye nkashobera cyankwanzi icyo kubanza no kugira ngo turebe ko twatandikaze kisange iki cya parliament 12 so batwesire kureba manifesto no kuturaje implementing kwenda ngo wagira mu parliament wanoza kwihura naru wanoza kushahura manyote ninza koregana nogu owe by'amashanyarazi ninkoregana nogu owe bya enguto ninkorogana nogu ebyamagana ninkorogana nogu abanyakibina aba nabaza kusimbura nyencha kare okuza cyankwanzi kubasa kuganira hanshonga zitari zimwe na zimwe z'ikibina gasha kwa Jimmy Muhumuza Webere Jimmy Muhumuza mu Kampala abahinji bomwani bejesibwe kuba habecoci babana bahinga omwani na munonga okuronde mbibo hezitaru kuteganisibwa endwara okwejesoko kwirweyo iga hizil omuhinji w'omwani ranganwa kurugwa mu cyare ca Kabarungi omuruka gwa Rukanga hegombere ya Nyabuhoko district ya Ntungamo Hizil ayinjire eka 50 z'omwani kandi nagira ngo kwinga embibe zicokere kimuyambira wo kuba buri kusharura nayi hamuzatani zero kurenga 50 z'omwani ogwa FH icyo kubanza cyabyona nugure wilt resistant egendware kwita todura ije koma omwana koma ogo nugwerwanaho tugukoma kandi n'ekindi yields kuko umwana mureba ine ogutwino murayinizi nzizo sample zago nugwera munonga akusinga ariyo go gwito gutwetwine burijo kandi nugura kakwera ahamyezi mushanju nugwa ngutandika korabye waiza gutwara umusiri oguhona yayongera kuhabara abahingi kutamana mu bijumusa omwana gwabo agumize ngweki nikiza kuyamba kugira imisharuro mirungi mazima biriye bana batimba kwata umuhoro katimba akino mutumbo kakateka bakarugaho timbe kina batimbire kina kike nani advising wo mutimbe kina cya futi birari ibiri kuke kina kirungi ishatu aha ombugaza ahari ahansi timbe ya futi ibiri okwatita ke rukwiragure rya hamutwe oriteke ryonka erukura tere rya mabare rukutukura oriteke ryonka then tugara mitake rukwiragura rya hamutwe eritake rya rukwiragura oriteka maniwa Manuye twine kunuye abinki namashi kwabuzibwe ahanshobi ezabahingi bomwana barukira kukora ezukushisha mutindo gomwana gwabo okono kwashoborire nebyoshemerire kukora ecyamane cyora yambe ahamwani kurenga utugwaza ho mwata omwata nugunyara omwani ori gwatukora reka ngo omwana gwa utugwaza mu mwata kandi oburungi yariraho ahakina na nende miliyona bwaiza kufika higuru yona jariri then amezi munana ogwiniki uzako gwashize futi ibiri necweka ogwiniki then waza ogwinika guzare byana wo hingire ejeite ya burijo 10 ogusigire byana bishatu aharibena minimum bebishatu maximum bebena then twatwingire mpinge ya Brazil muza kwinika okake tufune byana bibiri kugira ngo gukwatire nifutisha tu ahari 10 bisiga byana bibiri kimwe kizaye kindi kiza muri space twasire yi 10
tukwengera kugira ngo tube bingi twende byana bibiri baba kwenda kutandika okuhinga omwani nabahabura obutehenda kutandikira kuhinga emisere mahango agumize ngo nikyenda utandikane nakake obanza otunga obukugu burikumara ebikwatirire no kwoshemereire kusharura omwani kuma omutindo gwagwo kugira ngo gutunga katare omu Uganda n'aheru ya Uganda okunukwa habwire first n'ugwanika hatundubare ubwo mwitaka no wagutekamu uburwire obukura ngo zakasa no zikurugana iki moshange enkoko zaguniyamu embuzi zaguniyamu so gutakora ki no wagomba guhita mutindo entundubare cyo kubanza kandi yagoze akagunyubura ukano naye yinjira class na cap test cyo kurugama niriye yamani munonga kandi ni nabako solar dryers abakora za solar dryers bakaguteka umusora kandi ubwo rwagurije tugwaza mukahumpo mureke ngomane abinja binkweshengeza umwana guruma kahumpo ngurwaza okuhinga hina mizi nagira ngo nikikuru munonga nikiyamba abahingi na munonga abaru kukozesa okwitirira omwani na munonga omumbwire bw'ekyanda omushana tukira kushanga omushana na okubura ebyofuteka omunanka omwani amasha kunaga fertilizers mbagora fertilizers zifire naje mukegende simze mwe zirebeho mushomeho emwariro abiki kubabura konka wo gutimbire pina na amizi nyamarenyo ngo irrigation nyine ya solar nyine ya sprinklers ya generator so umwana gwitaga amizi murego mara ko kwinama namizi ko kagunyire gwagunywireje nuguza kwijura umwana guremere umwana gwenda amizi so men abantu bahinge hina mizi oguhona kozisa mu gishogo kusima TV West abamana getire mu kushomesa abanya-Uganda ebyo buhingi na noburisa tokaba TV West abo kwijeka kumane hugura abantu nebereka ngo umuntu nabasa kurugumbu buhingi akebisa akashomesa abana akabyamaje akatamburaje kandi akabereka ngo no kuhinga nacyo n'ikintu cy'amana kandi cyongera ambera y'umuto kubaje so TV West aba program yeyo buhingi no burisa tugiye baza munonga kwijeka kumanereka abantu kandi twereka twapasa kuhinga na no kurisa aba TV West ndi Abkarim Sengendo omurintungamo babare Abdukalim Sengendo reka tumereho tugaruka naganda makuru nobunuzi bwayo katoki kenya mutindo katoki okurugerizo abantu banje tibarigaruka kugire nakwa hamutima byaguma binamashemererwa ahabwo kuba natongoze cyo kunywa kisya ecya katoki mugume munywecho katoki nobunuzi bwayo katoki kenya mutindo katoki ina chama chayo muhute katoki niyenja mutindo katoki alcoholic drink yenuzire kandi terkuleta hangover nekogwa bakabiri Foods and Beverages Company Limited otaka ikize myaka 18 otanywaho. When you don't use Momo, you are forced to quarrel. Mama kabalansi nkuwaire 15 mama nkuwaire 15 ompaire 10 abantu abakulu atandisa obuyayo mwene obuyayo obulira ngobi yanko aba mu bibozi sente dange ninzade kulira ngobi nakolera sente dange. Save yourself from quarreling. Use the Momo app or dial *165*3# to pay and enjoy zero charges below 5k. That's the power of Momo. Cooking all that makes food sweet. Tastes so good like mama's keys. Sweet Tamasana, yeah. Stir gold is the oil you cooking oil for a tasty meal to live a healthy, happy life. Stir gold, refined, fortified, blended pure vegetable cooking oil, second best to a mother's love.
wali akatori kundongozina nanywedde kano ka Ruvera chawuda drink kino kigaji kyaffe kyennyini kati ndi katyebule mutolo okolola okotyonguka kwata kano muzeyi kano bakayita batya pineapple chawuda drink kakamuddwa mu nanasi bojo mutolo va mu bya bojo tugende tulabe kakiga bangambye omubiri munafunafu kakiga talina maanyi kakiga bangambye tolina maanyi ye naye nenfuna ow'amaanyi butammira ku soda drink n'abawala nabo banywa obutamu bweniga bwegi enyambire munonga kwihamu sente nyiheremu sente nashomesa abaana banje nyina abaana babiri aha university nangu omwe yahereze ondiijo ariyo nashoma nyina abandi babiri bari omu senior 4 nyina ondiijo akozire senior ya 5 ebyo byona sente ezo ninziha omuri garabu wejo omuri gabu mbwenu nanimpiga abantu mwije mwihemu sente tuhinge emisiri tukora amajani igarabu wejo tifa masako igabu eiziro kwera omukutungwira entasiya yawe kyanje butare kyamuhunga bushenyi district ningo mataji gitaga buhejo na kanunka branches omuri buhejo district na kagarama branch omuri kagarama town council ntungamo district tera noti mushanju munana mukaga noti 13 noti 2 reke kiroto cy'umwana wawe okukora ombyenyonyi kikirire Uganda Aviation Academy neta applications ahabwa May 2026 intake Mishomeji, flight operations and dispatch, airline cabin crew, airport operations, airline customer services, foundation in travel and tourism, cargo introductory courses, aviation security awareness, IATA, GD's fares and ticketing, aviation management, quality security awareness, safety management, travel and tourism consultant, teaching and instructional techniques. Tuamibwe, IATA na UCAA. Tunga application form ari Kampala office, ari Metropole House, 6th floor, Entebbe Road, Ningatera, notisha tumwendishatu, 10, nkaga na mkaga, nkaga nibiri. Ninga jihe our website, ugandaviationacademy.com. Ruashamire Vocational Institute itendekero ry'amashomo ga business na technical studies international diploma human resource management, public administration, guidance and counseling, computer science and English IT, records management, accounting and finance, business management, journalism, tourism, building construction, electrical installation, mechanics, plumbing hamwe n'agandi mingi. Amashomaga gona nagabuzubwa ebitongore nka UBTEB, DIT hamwe na Makerere University. Ruashamire Vocational Institute twine in service, pre-service hamwe na short courses. Netushangwa Ruashamire Town Council aharuguto rwa Ntunga mu Rukungiri kandi okwehandikisa nukugenda misho. Tera enamba z'esimu 0772 9 0 Mommy? Yes? At school, everyone crunching. Nange ku mulimu nga nkola. When I'm watching my kazanyo. Anti ku highway nga mvuga. Sisumagire Joshua. Honey, mwana muwe. Get your favorite packet of Psalms from a shop or supermarket near you and crunch. Get yourself a packet of Psalms and start crunching. Psalms, taste the difference. When you don't use Momo, you get unwanted surprises. Save yourself from unwanted surprises. Use the Momo app or dial *165*3# to pay and enjoy zero charges below 5K. That's the power of Momo. There's a new way to keep your breath fresh all day. Introducing Movit All Day Toothpaste, meant to give you powerful night gum defense and teeth whitening. The charcoal flavor gives you deep cleansing and power stain removal. And the herbal delivers natural strength for healthy, confident smiles. Choose Movit All Day Toothpaste and enjoy freshness all day. Start something new, something uplifting,
something so effortless and golden. A thirst-quenching burst of sweetness and malty flavor. So rich and full of memories. It's 100% taste, 0 alcohol. Try it. Savor it. Feel it elevate every moment. Sip after sip, gulp after gulp. After all, life's about turning ordinary thrills into golden chills. Start something malty with the new Evervest Malt Apple and Pineapple. Try the burst of sweetness and malty flavor. It's 100% taste, 0 alcohol. Available in a shop or supermarket near you. Evervest Malt. Make every moment golden. Evervest Malt is from the makers of Pepsi Cola in Uganda. Korkayo Bishop Sheldon Mwesigwa ihangurira izoba yashaba baziro kutekatesheraje abana babo chabasyenyensia okwebisaho. Bishop Sheldon ogambebi yabanajaguze kiro cha Easter Monday kandi abana kinana na mshanju nubo batebwa hemkono. Okutekatesheraje omwana wawe iwo muzire okuja Bishop Sheldon Mwesigwa hati nugo kushime kubaguri omusinji mukuru wano yenda omwana ogwe arjemu je abwa hati na nyensi. We have to make a choice. What do you want your child to be? We would love our children to know God and to have godly values of truthfulness, of love for one another. Thank God for parents who have chosen to bring their children to Revival Junior School or even to Revival Girls, because the centerpiece is the word of the Lord. You are doing the right thing. What you are planting in the minds of these people, I'm telling you. Omwanyogo abeji batebwaho emikono. Defend, O Lord, your servant. Defend, O Lord, your servant. With your heavenly grace, that they may continue to be yours forever and Pastor na staff yawe abana mukamawita simwe. Thank you so much for turning Grentosho and Katiazo into a place of sharpening values, morals, minds and souls. Maruhanga munongera izova aho cyabaho umureberezi witu kandi kwijja abo kongera kuhamya abana omudini w'Ukristayo. Abana kirana mukaga bahamibwa ba abakristayo kandi simaruhanga nebikure byagenze natusiyaho ahabwishomero rya Revival Junior School. Ubwo hati emyaka 2 n'emyezi 3 itwamara umuhereza turebere ruhanga natwara bikuru katanga twinabaniga mwenda asi twinabana rukaga bashatu bazimana simaruhanga eki tukacetekaho kureka Mbabazi ruhanga ezitukiza hariye iki okombeka ruhanga tuhire ibyombeko abana bararaje ebinebindi yabgamba obo barukujaguza echo cha Easter Monday abwa TV West ndisenyomo Gideon. Webaresenye mu Gideon district ya Kabarore bakansala abatorinwe batonjero kushomesebwa okubine kutwaza omukwebembera abantu omukanso kandi omukwegese bwoko nomwe bashabire government ngo etamano mu kusyohereza hihi n'abantu home district ya Kabarore. Bakansala okushaba government kuonjera obuherezo mu district nobu baba bine horchiko ahari New Fort Breeze omurembo Fort Poto horchiko ruabarugenderire kwegesobwa ahamiringo ebine kukuratira baba batandikire emirimo yabo kandi no kubine kukwatanisa n'orubaju orwekikugu okorebangwe emirimo yatambura kurungi. Tubasaba kukwataniza mu kusileta obuhereza hari abantu kukwataniza na government, central government abako barohe ibintu byayitagisibwa korora byaka abantu ko buhereza ngude yakijura turuka kienjojo egitakakozerwe twina kasi kyanga karuimi ezo na ngudo za central government bamanye obujunanizibwa bwabo. Kansala amanye cyasheme kora nka kansala amanye ngo an officer who is a technical aine korogwe nka technical kandi chairman aine korogwe nka chairman. Nuko buri yo moya koro murumo gwo yayetirwe
tuja kushanga twasavinga abantu abatukomere konka omurukikoru aba bayereka kurungi ku ebintu nyamwingi omu district ya Kabarore bitakakoraga ekintu ekirukutuma abantu barara batabyambere abantu bagirangu ebintu nkenguto amizi marungi nebyobwegese bikirukubi ekintu ekibarukwenda ngo government etemu amani omukubitungura kandi tune kizibu cy'amizi abo kuba abinjira bakoze bataha ebijongo amizi ganyanja go garimo burwire bwinji aburwire buryo mu mizi ganyanja harimo birahazi no basi no shanga umwe n'abana no shanga bazimbere ndabwa birahaziya onkarwengaju harugongo aga amasomero tugakatungire seed schools aga magombora so nsabo mu Rwiji mu district council kuongera iraka hari central government kuroruhereza wakaha abantu mu masomero mu marwaro mu ngudo mu maize. We have low revenue tax bases ninti itwe nkatoro titwino musoro gukumara currently if singa norora ngu ebichweke ebimu obutale obwali ne butuha omusoro gukutuyamba kura toilette enkurakurana mu district yaitu singa norora nka mugusu kafoka town council omusoro gwayo tigucheija mu Kabarore bakansala omurukiko n'urumwe bashabwa obutetwara nka barukumanya buri kimwe cyona ngukoreka mani bagate ahakwikiriza okwegesebwa nko muringo gwonka ogubaratwaremu emirimo yabo kurungi ekintu kindi ensonga enkuru engya kwa advocating for is the remuneration ya council. District council is one of the bodies neglected when it comes to remuneration. Nanu kusangira councillor or district na bagani mitwali 17 next week, and this has been standing for the last 20 years. The government has not come out to realize ngo councillor nawe nagule ebintu muduke na mbere member of parliament yakugura bateja kunera ngo hari iguro hansi tiririyo abo kuba bwa councillor ngo kuleta bitekerezo kubiha mu bantu abita batukoratera kubireta district kwanura no kurango bitekero mu nkora haba councillors abashaka abakomerwe abakwija joininga council omukisanja kinu nimbasaba ngo babe open to learning. That is one, nimbasaba open to learning bayikirize nambe batarukumanya basobole kukaguza kandi bakonyerwe nuko basobole kwetegereza enchiko zechikankechi nizigendo mu misho omu district zitari zumwe nko muringo gumwe ogukwegesa bebembezi abatorinwe okubine kutwaza baba batahire omuza office ezibatorinwemu kandi abanishengerobo okubangurwa kwabo nokutandikanya enchakare omuri Kyankwanzi gashakwa Jonan Tusingwire. Omuganda makuru eminyeto kurgo mu district ya Bushenye shabirweho kurekeraho okurera engaro bakargo mu kurinda ebuhwire ebyabazire babo bitungu betandikireho emirimo yabo ebine bindi bugambirwe bamombe bembezi ba district ya Bushenye obabire nibabuganaho eminyeto abebembezi ba district ya Bushenye okugambira eminyeto kureka kurera engaro no babire nibabuganaho eminyeto eji erikwegitira omuri ba mugisha youth ahamukoro gwo kumanyana ogubesire ba mugisha youth get together ogubeira hotel mu muri Bushenye kugenda Kampala tukaleta abakugu bakatutazi bakareba ishitwa kubasakora kureba biteke eminyeto twarugo mbuki obwo abukuba tutukuza kusigala mu revelation tukasigala tutaga no we have to get something that we can do ngoko speako waragaho kuyagamba ticho kuronde mirimo manyito tukashoma tuneza bachelors konga banshanga ni nyimbe ngoye ni shongere ngoye ni adolescent. That is my work. Kukanye bachelors in procurement and logistics. So really nimbashaba and I've earned nothing good. I'm not bragging. They are not relevant. Dr. Engineer Silva Mugisha, Director w'ebyamaizi akwatanise na Chairman RC5 omazire kutoranwa kandi bahikire ahamukorogo. Ubu bukuretera wakora business. Emitre eretera business yawe yakora ki? Yakura yagumaho. Byona nokora ki? Nobyetaga. Ntabwo kibana ebinterview no rukureki no byetaga so tugende tushobora ibintu bishatu tumanye kuturi who are we, how can people find us? That's 1. 2
turebe what goals tuzozi, what do you want to achieve. Otakumuri omunyeto chonka nabaja kubengi yangize privilege but wabaga omanyaho rukuza tutandike kutekateka where am I supposed to be in the next 10 years. Abatu bakomeraho kandi bagarukire bashabe minyeto okwego kwebikira ngo habwo kuba bingi kimanyirwe ngo ko kuba rukuzikora nikwe bari kuzirya okushoza sente zawe ukireke kintu cyugumbere ibija kubeta ba mukono shana babete basuma shana babete bahi konka ebiyona nuza kubyemera konka kasente kawe no cyendeza ayiwa nuza kushoza mitwari 10 no baza kushoza hwena mukaga emare bebero bifite basabiki moyihemu okwemara amani kwegerega kwifura nk'abantu abatayine mugasumusa bamugisha youth ekatandika omwaka gw'2017 na projects zitari zimwe ahabwo kwenda kuhere minyeto kandi minyeto eri kurenga 200 niye basize kuganyirwamo gasha Onesmus ndiyanabo Omakuru agibimzano abantu enkunzi z'omuzano gwa motoka z'empaka okurwa omuchange cha Ankole bekoziremo murimo nuko kwegitira hamwe home club kashanzurwe eyambara moto club okubasa kwera entunguka y'omuzano ogu hamwe na club eji heibaru kugira ngo hetwiro mikono yabangambanyenka Eje yambara moto club katandikaho myaka yire yazacenda kandi umugenzi Charles Muhangi no mwaba gitandikire bite bamwe abakunzi b'umuzano go kurwa umucanga cha Ankole no bagira club eje kahwamani ahubwo kuzo mikono y'abatari kufayo bamwe hari aba barumuna n'abavugi ba motoka z'empaka bakija batandikaho club ndije yambara City Rally Club ahubwo kakanaso bwebembezi bwambara moto club kandi aba batwirene batebekana saze mwambaka zambara rally Kwankaba bashazire mu kwegita hamwe gwa nyuma yo kwikirizaga no mu rukiko rushitamira hari Lake View Bitor president wa Mbara Moto Club Lilian Businja tashitamiremo kwanko muhwezi we audience tumwe bazabirarumu ogisiraho n'abakuru kurwo mu kigombe cyo kurebera umuzano go mu Uganda cya FMU nuko kwinguza akaciko kaho naho ubwo kebembirwe Seth Muraranka president ubwa nyuma yo kutora nonka president Seth Muraragizire ngo bakwatanize hamwe kutungura umuzano go mu cyangeki ngo kandi na Lilian Businja tarwetabere mu rukiko nawe nayikirizana nabo Perezida wa president wa Mbara Moto Club nimbahamizangu tinkuza kubahemukaho mutuyire nimpagira mizano munonga mu especially motorsport ibintu motoka z'empaka then tuje twatandika aho MCRC Mbara Rally Club twahadira munonga twayihereza abantu Nairobi twaza za Jinja twaza aho imakabare ibyo natubikora abo kundi so umuntu harawagizire ngo ahina akafurikira kaciriza usha dere kasha ngo mazara na furuka tikiriza never. So now that I'm the president of Agacencwire wa Mbara Moto Club, ninza kukwata misatimu zone. Mwecha twetahirizo wano kugira ngo tebekanisa club yitwe ya Mbara Moto Club kwatanisana n'abantu abandi bona bari umuzano gw'amafuka z'empaka abine interest yona ninga shabine ekintu cyona kibwita muzano gw'itogo omuri eki kichweke kya Mbara na Great Western Uganda. Twiza witnessing who are the members of Mbarara. They had about 73 members, but on an interim yabo yokwezi kumwe obwiro bwona tutwire tugezaho kwatagana na Mbara Moto Club umekera sure twakore kintu kimwe twatungura umuzano mu Western region. Aba TV West and Aloysius byamukama Wabale Aloysius byamukama muganda makuru timu yihange yompira gwebjere ho gwabasigaze ya Uganda Cubs eri hakwetebekaniza ho kwa hamheru ho kwetekateshene mpaka za Africa ezuru kuja kutandika 2025 hebyo kwezo ko mwihanga eria Morocco timu eji eri hakutendecherwa hachai echa Kadiba Stadium. Number 40. Right. So far tuli mu wiki yaffe eyokuna and buli kimu kigenda bulungi nnyo. Tournament ya weeks 2 twetegese bulungi tukoze ku bintu ebiri technical then ebiri tactical where twagala okulaba mbu basobola okwongeramu mu link up plays abwe partnerships ezo ne team cohesion. Kugamba okusinzira ddala kyetutunuulira kati okulaba mbu tutukira mu tournament nga fitness levels zaabwe ziri ku peak ziri waggulu nga bwe tusuubira bwe twagala. For now tubadde tukola nnyo ku ngeri gye tujja omupiira okuva emabega which kyetugezezaako okuimprovinga kuba baddemu challenges naye so far so good kuba kati kigenda bulungi.
webareho kuba murebe umurungi w'amakuru Agacencwire Mbabazi yogu wanaga kusiona abantu Mbabazi Charity na Sunday Brand tonda kwendeza umwebazi umurungi agandi gategereza nyinshi kare shamshanji zihangwe na shayibiro mu Gacencwire urare kurunji. Eshaha zabisha tuzekiro na You can now get all the Chibuzi out with MTN voice bundles. Call all networks Kubei Dondoro. Buy a 25-minute voice bundle for only 1,000 or buy any daily voice bundle of your choice. Dial *100 *21# and select daily or use the My MTN app. Bana Uganda mwena mwebale kusima bachogela Hub Products olw'okufufugaza endwadde z'ensusu zonna tonyereza bato n'abakulu era basimye empereza yaffe tuleese bipya ku katale. Leka ekirooto ky'omwana wawe okukola omubyenyonyi kiikirire na Uganda Aviation Academy twamibwe ayata na UCAA. Okumbereba ne kukiwaho oyine mbogoka naba mulungi ayibambe ne kolera ayimukama wanje okagaruka meshahara zanje program okumbereba konkashi ibono bireba yes embogo nchocho kunywa ichitwikirizine kandi chikusponsoringa program eji ngo mujinywe ebahereze obutelekana omunda zanyu ebaretere skin kushango umuntu there people who abakazi tubabine skin bonga kushango umuntu yokuzira ine a wonderful skin shango umuntu ariyo black beauty yes shango umuntu ariyo natukura aine kala eria embogo ko kujireba na kala yayo hino okwefuterezo mbiri okabaji ebicisho mbiri manya takajya ngo noberga ahandi mbirgo kano gwe cyangwa kurugire byo kuguteka siringira 10 aka embogo ejo no basa kujuna otonge obusingi haje nzwa kweta information hati turiyo mu rutaro rw'Iraka na Israeli Irani turiyo mu rutaro rw'Irani na Israeli na America urutaro rw'umuntu twana na Romania hasa abantu bakuru mu cyaro mwa ba radio bono barutukiza abantu mu town batini information akati bine bwire bukura radio na za TV za kumbireba mu town bakubireba abantu bitu bo mu cyaro no bakureba munonga koka oshimira kutunga information ejo haturiyombera bukuru yumuko mukasheshe deba mahurre za social media orebe utakara gambari orukuza isinjuro kanda mashita bakujya ngo immediately after Christmas amasta nzagaza kwa gataro tokuchimani wakwata family waiteko motoka bavuga wazi isinjuro ntungu konka master already bagagambire ngo amaster tugaza kwa gataro konka tokuchimani
kandi sente toine sente ziri enough hatoki buryaho mwamaze abasatsi ningaruka yonde ningaruka kasika bakigambe